Kini gede ke Monolith Restaurant kabupaten Pok Kesenang Momlu. Kapal Senar Ketrat Soil and Water Conservation rengkat ketrat bapek ia ke tourism Pok Kesenang Momlu. Nak ke restaurant lah banyak ia ke Jembam ke Baper. Makadon hajan jong kata kas jaga ke bagi orang ke 100 waterfalls sakapada bunyi kenjang ia ke kisah ke babun Pok Kesenang Momlu. Mantik hamba sesu ia ke restoran buat kebujuru ia ke kamsyangkai percaya Pok Momlu basara. Ini pek ia yang berapa jangka Monolith Restaurant berhang di Pok Kesenang Momlu. Ngidap dari instrumen nomor begini yo ini ka restoran hari ka sinong kecungi. Tinagaliang jungi ngi aku play ya unu kerpag ya unu ofisar sarkar uba la UI yang ni kejingdon kam kecungi bat ngilayo rubante kan ni jaga ka ba itunan ka ba kibriun kindawan la sai hang ni ban wan bam hang ni restoran jungi kinyo ya kejing so tenat nomor kalong hulur ulum kadon ki jaga pika ki ba itunan hang ni restoran jungi but ngangi scam ba officially ngin sa pli gini sni pura ya kan ni restoran jungi ha ka bagi bri grab non ban bam bandi hang ni te nakaliang jonga ku charman jonga ni society na khot sofa ya pi ki para ri ki para kher ki para mer kentei bat chenrang ba piman ni ban ya yo ban bam hari sonri kani restoran ke jungi bat ba ni la pengker gi bam gi ba kampala le se pen sayo nda pilawan hari ke jaga te tangki ni ki tin ba kandiat nga ai kublei yai ba ban kerjaan ibla ai ngi ke galat bangin yo banyak keren badi hari ke por Para lok, ada ni hajrong juga di Monolith Restaurant, kacang khang, yang ini ban pli yang kacang khang, atau kita kasong labit yang ni yang dia ban pli no, ya kayu ban bam no, kacang bam, ya kepakan di Monolith Restaurant kena penkre. Wow, jing best kata kamera di petang sofa, jing tenang, piring. Jadi bakring baru ya kinawan baru ni permen baru ni restoran sebab itu bahatam mengat kecik syakri bawah ya upai bah dan bam ani restoran tu wan ini kami jadi susu apa pun jom kaneka Monolith Restaurant Bansan pilok sekretari mo jom kaneka MTax kot kum dong pe dong iru mereka kam kia hafi mo tapi pila besia tu namar bah Momlu
borok kata na du bang kena mangaru kadi nong mulu hidu mesti au community betang nang te nak MCCL mo man yo kam yo jam de ai nu you play pat tawan ra ya kan ka kam jong kai perthe ti mesti pila begitu bana bansan kat ngur ki staff hang ne po ka menurut restoran player berkendrung bana ai kam ki samna na po sna kublai pun baban kesan ka jing pelong hi ka jungi ya kan ka cooperative society kadai ka jing semua ka long hi kata banyara ya ka yo ka kuat bat ya ka jinglong ka jingman dong ka strong ka thau khamtam ya ka roi ka par khamtam ya ka yo ka kuat khnang ba ki khon samla dong ka strong kinum ya be su se ki jaka se ki sor ban ya be kam henrei banyawat kam henrei ni hingin ya persang ka bala ka bayai ban priya kilat krenti khamtam ya ka yo kam ka yo jam po strong po thau hot ke cement factory kala long ka jingker khu na ka banta ka jingim ka jungi haki por ki bale le se hadu si pho ka tan semen chua mo ba pre si pho ka tan semen chua kala long ka jingker khu na ka banta ka snong ka jungi henry habang ui pade ka jing hiar kan san jong ka jing penmi jong ka do bilat ba ka jo ka poru jong ki jinglong ki jong man ki ba po jong ka jing hiar ka jong ka kala penlong yang i kum ka snong bangin do jingkermen pada ka jo ka pot pada banwat ki wi kilat ki lendi bangi ui baga tourism industry na ni ka kam jong ka perthai kala long kalat na ka banta kala long kalat na ka banta ka ban penmi ki kam ki jong po snong po thau ba kham tham e ban ketiu ya ka jinglong jiman jong ka snong ka thau ti khadu mentai hi ngila ban ai kam la kumba hapo le se san thongut ki staff ki bangidon ha ki jaka ki prepare ki ba ka society ki tray hapo gidon ki campsite ka highland camp hang tu ngedon kuma new prangut ki staff gidon ka 100 waterfalls ka badon hang ni ajan jong ka monument restaurant hang ni gidon new prangut ki staff bat hapo hang ni gidon menta khasan ngut ki staff bat ringkat se pergi ki cook ki badon laingut di bat hakakra momlu mentang ila ban ai kam ai jam kumba ar ko ngut ki guide te ka long ka jingker khu ka bakrau na ka benta ki samla jong ka snong kum juru ya ka snong hi porok ko ha ka bangila la ban penmi ya kini ki kam po snong po thau kampat kut tangkat ni ngri ki don bun ki project ki bangina ngile bangi kermen skam bahang taru inang la ban thap su i kena ki bana po snong na ka kadao ka long ka jing ha ka ju ka poru ka ni ka long ka jing tu na ka benta ki para snong para thau ba kini pe ya kini ki jai kam kita jam ki bangi ngilaban penmi khnang ba habang idon kam ya ki khon samla na posnong ki balak tibet pantre kini ki kam kin laban wan ban interview kin laban wan ban tap ki application ki jungi knan bang mengiru kin laban screen ki bar kum juro ban ai kam ki posnong pa tha okay ti ya so fiong da laingot kiko atau ni kiko pian ra le mo ha te ha kabe nei pat ki nong set ki nong tio ngi sung thu pa ka snong ka jungi ngim padon ya ki nong set ki nong tio ki bati kena ki ban laban penyai lagi ki balapan ya kata ka service khamtam ya kabe dei ba ka ni ka restaurant ka jungi hoi ka restaurant ka jungi kat kum ka jingong jungi ba ps sing do mane kum ban suban rap ya ka jingong ka jungi ngilayo ka jungi rap lingba ka soil department lingba ka jing patha ka jong sir Vijay Kumar ka balong ka scheme ka ba la kumba sikror lai ho lak but kumjuru ngayo ka jing rap na ka MAL kabari kami halin age limited ha kabe dei ba ki furniture ba ki ki tiar ka balong ka lapoy kumba sikror tam kataru di kabamot ba ka jing song door jong kani ka jing tei ka jungi ka lapoy kumbala arkror si teng dunai di ni yui ba kita ki bangilawan ra hang ni kini kita ki ba sudah na dong sedong ni kwa ba lada ka bah kita lada biang na dong sedong ni lada ka bam pada kambang lada ka bam ka de ka pala ban de kot ya kata ka jinglong jong ka restaurant ka pun ngim la ban compromise ya kata na kata daw ngi hab ban wat ki beliau ki banabar ya mentai support kat bagi kon samla ki jungi kimpat learn ni ka trade kende hadian pa kita ngiru ngiyai persang na kalian ka jungi ban pha ya ki sa ki training ban lesi kaniru kan long ka jaka ka ban ai training ki kon samla ki jungi ba kita laingot ki cook ki bangi wala na bar ki di baru ki banabar sudah
kini kita berdriu kilaban ni giwe kita berdriu Henry ngi kwa pada bagi kon samla ke jungi kini ban lang ti kini kita kam nang kata kada ngin haban perlu ngi training ki prepare haga ni ka jaga ka jungi don ka conference hall ka bahe ka bangi laban pan kalalong ka kum ka training center ban ai ki ka training hang ni sunan bamakiru kin laban ban tre ni ka kam khanang bangi num la bangi num wa su ki brio ki mana ba kan long hi ka jing ai kam apo strong pot ha Kemajulong mo haki restoran. Si don tiki head chef. Mo ba bansan. Ti manu belong head chef. Chef kali dua mo nak tim kasi. De kasi ne de na ba. Yang mentah ngila ya sign ngila ya kedua ye kong ibada i chef ibala ibala dep ki kos ki pero ibala tre shabari ibala don ibala tre ki jaga ki pero but itahi in one ban take charge of kitchen kanang ba kijing ba ki ba naman balay pag perkhat pa kani ka restaurant ka jungi kan day kanum suday tangkam monolith restaurant hindi kan day ka monolith pan Asian restaurant kababot bagi serve yung kijing ba mo ka pan Asia Jadi ni apa ni apa. Kali kedeka conference Haki restoran habang irum tim show mumung don bay. Tawa hang ni di super ha ta kerteng pan Asian restaurant kababot bangin yo kijing ba ki pero kelaban nong na Vietnam kelaban nong na Thailand kelaban nong na China kelaban nong Japan kelaban nong na Burma what kindiat ka jing ka jong ka India kan don tikan day kan ni concentrate ha ka cuisine Asok ko apa no fi ba bansan kita kijimba ngan Ita inong ring kamera cara iru i jauh dulu tanah perbenai teng kerteng adu kita di riu apa isya jong itu mo batang apa ya TV ru kan jeng jauh dulu Medi oman itu toh sibit janmir i oman ba mo ba bansan kerben scam kata mo kemen ba iyo ya kren sobat ita i chef he du mo na mengini ban mak kita ngateng la jauh dulu kita 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 habi dai bakan ke M-Tax mo sekitar ketin i ba di Jerman Gato kadai ka jengpet jo kasnong ne kumno na. Kanika M-Tax ha jing siangi la penlong hita ka bor jong kasnong. Bat ba ngilai perkhat na lang sinong palakun di benton ka society la ka jong. Ka ba dei nak monta kasnong. Mangi ginong kit kam jong kanika society silong tanginong tre. Ka bat ke ban penyai siaprang ya kanika kam jong ka tourism po chinong ha jadi bat ki iyeng banta la ne kini ginu ki wi bantaru nama gidang phat segi kam ru ban le ha jadi ba kanika ayo kanika kam ko jungi mar ka society jing ka long ka de ka bang yong kata ka ala activities bat ki wi de mde de tang kata ka ban nong ban sinai ki hotel ne ki yaki kumta kini ja ne gi phat ki wi bat ki benta ki bang ngila ban long kam ha chinong ha ba ki prasyon ji ki jo kam hang ta Tiki babun ki jimut di prat te yamata hi pakla ngi tang fios tang ikani. Pat ngi ngi skamba kisam beruan ngi sale segwi wi ki kam ki ba kanlong kum ka jing. Ngawai ka lat ai kam ai jam ki prasno ki jungi. Namar ngi sotu hi ba yamata hi kalong ka ek ba nyo kam. Sorkal ni du ki kam. Tele se da ni ngi le se ki prasno jungi. Ki nyo jimun toy da kani ka jing ton jong ni society. Kani ka society kalong hi ka jong asnong. Ngi long kinong tri jong ka berpenyak seperang ya ka kam ke society rengkar kat bat ki jing ajimut nak leng chinong ia te lang klang ba ki bri jungi kin yo kam kin sa hani chinong kin im hani chinong kin phat chabar mani wat kam yo jam re la di yo hangni le se la kam de tulok baheru ha sin badang de chinong le se ndon ki jing luksan naso kolong ka biang nang ta jing kiru te nang ne syahmat in nang penyak seperang ini kamu jungi bat ngi sem
pada jing tre hitam ke jongi ki barok kiam kilong ki bejob haka jadi bat banwara ru ya ka yo kot jo ki prasno jongi haju ko poru ban yo ka ya ka pon ka revenue na kuntak sinong numar kum ka sinong idon sibun ki jimpulut haki jadi bat ki kam ki pamasi se na vitep nomor bakal simang lakut ngila aktif hiu kalakut te ngimdon lat shoot amway teng song ko ni kala dika lendi ka bathama yingi baginya nang sikma bat ngi skam baka tor sim hi ka numkot kanya tulut na ko ka por si por bat ngi sem kan long ka jingim ka bathama la ka bantak prasinong ki jongi hani po sinong Prolog, basic kita kasih subun misalnya betul apa restoran prolog sedia kamera sampai di sebuah tua itu ya restoran ini fast food ini ada steak mess sempat yo apa option apa kena food beer Islam di berada di pek ini ubah di ring ya kami ada oksigen jadi di Islam di jemput di sana kami di Islam macam khusus tentang karong hai kalau kata cuti bersumpah masuk kita bisa pek apa kita sebagai di luar di berapa itu sampai kita kepada apa kalau di lalu tu kuat banyak bam no ante hambi jangan di restoran nak tahu gi kumangalaong hi bene ginay up ya kata nama ba kani kalong ngumdi ba mo magbu suspense ginay kalong ba ladang gilabyang na dong sa dong gin laban habang ipli ya ka kanung dan show ka jing ko anyo apren ginong paniajungi tip kan long kumno ka jing ba namang isusu lan tip kan long kumno tip ki staff ki jungi kin tray kumno ya kam ini benta habang ilayo aban ai training ki baro si benai ilayo aban don hakani ka jaga ka jungi ilayo aban thu ya gitiar kita ki penon kam ya ki kumno bangan ni deal bagi turis habang ki wan hang ni ban bam hang ni haka juga puaru ko mga ong benehi kanang baka jing bam ka jungi habang marsen rung ngubri wan bam ka jing bam nado pa usyem ka samoy ka baningkong unong ka jing bam ko bang nakata nginay up ya kata natay tanga ginigis ngihi lesi kalaban long no tang na sibet la sai la ni hak tay ko how tay we benai rup mo ngimtep tama ni ay persang ginang ay be hi gini ki ban penting na bagini ki brio kin poy hakapor ko biang kanang bagin laban ban execute no ka kam ka jungi bakan long ru bagin laban priang no ki turis la ni ginongwan ba hakani ka jaka ka jungi to itu bakas nong mau mulu kerja nong belakar kudo boleh itu bandang mau mulu yo bandrung ni krem kita kata ka 100 waterfall camp maka highland view bansa pai ba basau bai restoran bai wan ba kita kisau teli bagi jaga PK bos jadi jadi restoran babun ba dia kata kita jaga mau hasnong mau mulu so kita jaga bro ki khana pateng ndai babun ba ki prolog wan bani kerja asnong mumlu malada piu kerja asnong mumlu yang pidum ko asyik bani fa sila yeng di nakaliang ke jongar kan kapung akan tu pi ba wan ban ma kita ke jimpam isen Ini perlu tai ni beranda ru kat nu ke internet amar ba hangi gen jakasyong jaba apa nang ba hangi pikas ni kata beauty kata kata pu pi kata kata mentah mereka ayong ke baterkhong beli itu kisah benda rumpum telah sai talawan ulang pak sara hai kena jong kami mariang apa UI bertek nangi menurut restoran tu ba mo ngiyo kino punya sinong ke pasta dai ban penyahi da saudara di ki kamlong ke baso ting setelah bagi don kan di society mo ka sinong bi telu ni di kam di baban san ya lai tok mo na kan ni mas ko ban kli tiba ya kami kalian is ti ko ban tip na pi tang di tok su ai ji pesai bagai tak krem mau mulu oh kemudian is lalap nak krem mau mulu tapi cu ai jep saya tok nalo mahagi ni kibra bang dak mudi bidang pli ketu ka skim ti pula pencu saya tok saya di kata kan bapak bau nyatip kan
Kalong ka aka ka ba kung ka July bro ko bat kari India bro ko ngidi ban so sarong ikani kam tam li mangi kinong song jong ka snong mong lo ba ngidon ni ka krem ka ba nyo 0.1 kilometer ba de kani ka krem latip ya ka kung ka krem mong lo bat na kani ka krem haba ki wan ki pareng manle research banwat ya kini ki juk ki bapher kilawan banot ya we u stalagmite u badai u we u mau u bano nang te na krem ubang uba u we u mau dan po krem haba kilaot ya u ni u mau naman hakil ki mau ki don ki lain mo ki bapher ki ba kum ka deposit jong ka bat jong ka calcium haba ki deposit hang tu kalang kiu nang kiu dang long kelalong jurong tiu kidon kita kilain pada hak kita kilain hak kita kilain ya hak wat benia bahai kilalap ya kita kajuk ke bang im menta kepala tip ya kagum kami ke halian age ti kani kadang long ho la declare kani kami halian age husna marjar kuwe argas lai arhuwe sai ini islam la declare kani bakaning kaya kata age mo hindi hadu menta mene wat ki para tao ki jungiru ki pat so fu ya kata kajingan sai jo kani krem ka jungi na malay pag im ha ka ju ka batip ya ka kung kaming halen age ka baka partay mo away ka im ha ka ju ka batip ya ka kung kaming halen age but ya kata kaming halen age lalaban tip lang ba daw tao maurasip na kani ka krem ka jungi di hindi ngisutnak sibuan pada apa kasorkar kayu iya kataru kasuthu ya kajinglong kansai jong kata kajuk ka bangiem naman balay bangiem menta hakata ka jong ka kalong ka hakata kajuk jong kami kahaliamo kabaga pertay baro ko ikatip ti kasorkar jalabat kasorkar pedeng mentaru kila sim khiyay kani ba lakum no bagi beriau kidai ban tip sa banggan ni ka krem ti ban tip sa banggan ni ka krem kamot piya banrung hapo ka ni ka krem banrung hapo ka ni ka krem kamlong ka basuk na kabanta baro kay kibriyo na marka don kam ya ka jing ya ka certain level of fitness ka piya banrung hapo ka ni ka krem kamla ban long na kabanta kibriyo ka nga kibriyo ba don ki jing pang ki ba piya ban peninghiar ban siem na marka ni ka adventure activity ti banrung po kani ka krem na takadaw kamlong kabasuk iki barokat ki banrung hinray kasorkar pada kalathaw ya katakalat bagkalawan ra lang ba kaswadish darshan 2.0 kani ka scheme central kani kabede bagi tourism bagi wiki kam ti kani ka swadish darshan 2.0 pada kalawan na po kasunong kajungi banginyo ay kataka scheme haga bakin peniyang ya ka experiential center jong kami halin age cave kabamut ba kibriyo kibra temen dan kibriyo kibamla bandrung hakati ka krem hindi habakiwan pada kata ka experiential center kiso ko barung hata ka krem kin yu kin kinja museum in longkum ikinja virtual tour kin tip kini kipleng kidon kini kimau kini kistala kamay kidon stalactite kidon kif pillars kidon cave walls baru hay kumbaron hapo ka krem kilaban yu iya kataka ya kata kinyo man experience ya kata ka krem gajungi ngiso ko man sibon ba haka nyudrik mo haka nyudrik jo ni ubnay match mo ngilalaban launch lang ba ka prime minister's program ka virtual program lalaban launch ya kani kami kalen age experiential center haka ba ngilalaban ginsasan mo kam hakikat tu kan di banay kibanwan kalan kaniru kalong kalat kasi kuna kabanta kasi long kataw ka jugi bang idon ni kani ka krem ka bakin sai but nilayo ro kani ka recognition menta kan let's say ka UNESCO kalatip yang i kasi long maumlo menta ka UNESCO kalatip na marbaling nilarong hapadeng kita ki kaway na kisis patali ki geological sites jong ka pertay baro kaway tikata kadi ka jing sarong ka bang idiman sarong ha ka porok idiman so thu pa deru pat kumno ban penne ban pansa ya ka
babaro kinong song gidi ban sutu ban benek ban persaya ka bakadi namar ka nong kenti ka jungi ngim di ban chule ya ka ban tama ka di ka nong kenti ngin ka pamon ngin benek persaya ka bakan nong ka nong kenti na ka banta kilowe ki ban wan ki pe Kalau ka kubur ka pasutenan bai bak bansan la pensai no ya kata ka krem dia kan ka por pembentang sepan ai kublai ya pi ki ramba inong pek inong i ya ka em tax mo dia ai kublai ya pi ka por ka jong pi di siketiap keti ni ba pin kentui ki pai ba mo wa ka keti kublai ko ong mo blai fa ya ki beri ban long trai ndek tak jing long trai jogi pan pendu ndek pan pensa tinggal kwa ban sumar sukhe mo ka mai mariang khamtam ni ba menta kami mariang ka ai ka jing kamai te mo ba bansan ba prin ju kuno na mana kami mariang hi ikamai sibun ba kaspa ka kumalong kamu bim perkat tanah ka krem ka bangim tep te le menta pa kata yo na pa me kalian is inang turu yo kamai ki kena samla ti sikete ketin taman di ba bansan na na preng jo pi we ba tadi ba prin ba pin ketu ya ki para khasi para khia ki para me marsumar ka mariang mo kan long kaspa ba kaji kamai kaji yakut bendre to iba bansian hakani por ngi ndu ne nga chim yakani kabu ba an kren na de ban gitu khamtam e ki parasinong gi jongi na momlo ba kumbangi la persang da sinong ban pelong ya sinong gi jongi ka bahu ba suba ngaya iban yakani ma nakwe por su por ba ki kimigi pa ki longi ki long samji ki ni kai lupa nandu munta ya ki khun ki ti badang di jugi ba ki numpen jakhria ya ka memoriang khamtam em habagi ya hanti hasingin ba numpret pathar ya ki plastik tat ki wi ki balong ki jing jakhria hapok sing thau haju ka por nga kerpat ya tu ki ba parari jongi ki ban sawan ban ya bam jadi akan ni ka jaga jungi nga kerpat ya kiru ikwa idon kam ya ke telang ju pi ba pi wan akan ni ka moderate restaurant ke jungi fit ken mau ba pi ru pen don bentah ka jing kuj da ka ba numbret pathar ya ki jakhrek jakhat ha ka ni ka sinong ka jungi bat da ka jing telang ke ju pi ngin yo ya ki sinong ki ba khui ki ba ki brio ha ka ni ka ri ke jungi ki lai gila persiang ban puhu ya lagi jong sinong kitau menta gila mi sinong ki bahu kamal nong kawe to sinong mala yu se kadon to sinong sipo juai pat gibri menta gila long aware ya kan ka jinghu bat bangim de ban penjot ya kamai mar yang jungi ha ka jede da jing ber jakria da jing pam pathar yi ding si ni hane sinong jungi don yi law sinong ka khlak ba he ba ka bangim la ban pam kulmar yi ding namang sutu ba kini ki ai ka jingim nak bentaka ka jingim ke jong hiru te tang kita hinga don bangket nang yang jong aku mucharwan jong ni ka society ka emtax pat ngi senang ya kendu pat nak we por hadin bangla yo ban penya ya ni ka ras ron ke jongi bat ngin sa pentibru lembagi lat patai ke bor haka singi ke ba ngila biang na dong baki no one jong ai play club don bam ka ni ka restaurant ke jongi